Igitondo cyiza bakunzi ba Shema Cornique mu bice bitandukanye muherereyemo turabasuje cyane kandi tubifurije ko amahoro y'Imana akomeza kubana namwe. Tubahaye ikaze muri iki gitondo rero mu makuru menshi cyane ababuze kuromboka nguyu banamuzanye kugira ngo dukomeze kubana nawe muri izi nkuru zacu zigiye zitandukanye. Reka tumuzamure rero twiganirire ku birimo biragenda bivugwa muri Kongo by'umwihariko amakuru mwagiye mutamenya ariko tukavuga tuti twe dushaka uburyo ki tuyabagezaho. Ni zimwe muri breaking news makuru menshi cyane rero tuba tugiye kugenda tuba breakinga uko biba bihagaze mu mpande zose tubabwira uko bimeze. Minota mike cyane rero mujye mudutiza akanya gatoya tuganire kuri byinshi tubivugeho uburyo burambuye cyane tugende tumenye se byifashe bite dusesengura ibyo tubona n'amaso yacu muri rusange. Allo Yes, hello. komera cyane kuromboka. Yes, kumera. Igitondo cyiza muvandimwe. Igitondo cy'amahoro. Meze neza. Turashima. Turashima Imana pe. Yego. Kuba turiho tu. Ni iby'agaciro. Bo weekend nziza mbere ya byose. Murakoze namwe muvandi. Tuguhaye ikaze rero muri aya makuru. Yego. Abanje shoboze abakundi bacu. Yego. Reka rero tuyahere aho uri mu mujyi wa Goma turamanuka tujye Bukavu tugire byinshi tuhavuga. Goma byaramutse bite bimeze bite muri rusange? Goma kazuba karacanye. Kandi ndakeka ko ahantu bimeze neza ho gato. Yego. Kuko turi kuhumeka turimo turareba n'ibiri kutambuka mu muhanda tukavuga ati Imana ishimwe. Yego. Kandi uyu munsi na sasu igeze kuvurwa nijoro. Keka nimba yavugiye hano kure nabyumva. Ariko kwanza isasu yo ntabwo yavuze. Aho Igoma. Ku munsi w'ejo ngo hari ibisamba ariko byari biri muri ibyo bice. Yego, ku munsi w'ejo bisabo byakubise mu masasu menshi mu bice bya ruguru za Katoyi. Yego. Ariko ntago tumenya neza ko ari ibisambo. Kuko byari bifite imbunda ziremereye. Oya ngo n'abantu bateye rwose bambura abantu baba ari abavunjayi numvishe rwose ngo babikoze ku manywa. M23 ivuga ko yaje kurinda umutekano ngo byagenze bite? Ni imvugo. Ariko umutekano urindwa n'Imana niko mbibona njyewe. Niko babimeze ariko n'ubundi. Kuko urebye neza umutekano ntabwo uba umeze neza mu masaza nijoro. Wabaye aho ngaho mu gihe cya guverinoma irimo irahayobora n'inyeshyamba zihayobora urahabaye ubwo ubona mwari mutuje n'iryari kugira ngo abantu bajye bava mu rujijo? Tugeze gutuza mu gihe cya Kabila Joseph. Yego. Nyuma yo kwirukana ba M23 bakajya mu Bugande bandi mu Rwanda. Twaratuje. Tugeze gutuza tena mu gihe cya Mobutu. Yo yari mutuzo usesuye. Yego. Imyaka 32 twari tutuje cyane. Tugeze gutuza tena mu gihe cya Kisekedi. Ejo bundi. Igiye bajura nibo bari benshi ba mu Karansiporere ariko ni hano Igoma. Ariko ntago najyaga mbyumva ku manywa. Ku manywa hoya. Nijoro bari ba Karansiporere babaga bari benshi mu masaha nijoro. Yego.
aho rero ni Goma. Bukavu bimeze bite, bihagaze bite, kugira ngo abantu badukurikiye kabisa babashe kumenya amakuru. Navuze nti izi tuzita breaking news, ubundi tukaza kwinjira mu yandi makuru aba arimo aravugwa hirya gatoya cyane y'urugamba cyangwa se hano ku kibuga cy'imirwano. Bukavu biramutse bite? Ko nabonye itangazamakuru ryanumye Korombo. ivuga gute? Ntabwo irimo iravuga, ntabwo ririmo riravuga, ndavuga ntiryanumye kubera ko M23 irimo irakubitwa. Ese Bukavu ndagira ngo umbwire kuntu. Niyo mpamvu nanjye nakubajije ati ivuga gute, ahubwo agomba gusubira ati ivuga icecetse. Njyewe buri munsi mba nabikubwiye, bisa nkaho badusigiye tere. Abandi bose bari kuvuga ku bya Ukraine, bahungiye muri Ukraine. Kongo nabibayo. Kongo nabibayo kuko imveswa bari kwikubita. Naho zisho mvuga nti buriya waba ureba ifashe nka Uvira. Iki ifashe Uvira? Nka M23 iramutse ifashe Uvira waba wumva? Umva. Amaradiyo yose ubu ntabwo bakigera na Panzi. Kuko bamaze kubafungirana mu gihuru. Ko hari amakuru avuga yuko ngo hamanutse amakamyo 15 agiye kugotera abazarendo mo hagati n'abarundi se. Ntabwo bishoboka. Iyo makamyo 15 yamanutse ejo bundi mwijoro. Imwe yarimo basirikare 3, 4, 5, mbese nta effectif bafite. Yo kuvuga ati bafata bazarendo. Katana babakubise mu buryo buri hejuru cyane. Yego. Bafashemo n'abandi bafite ndazifite. Uri kumva? Ndabyumva. Ni kuvuga M23 yashiririye. Ya Kongo TP. Ubu babahaye masa 48. Undi se ubu ntari burangire uyu munsi ra? Ishobora kuza kurangira uyu munsi. Bayabahaye musibejo. Masa 48 barababwira ati turimo neza. Mudasohoka rufaya rwa masasu ruratangira. Bari mu nkengero neza y'umujyi wa Bukavu ari ya Panzi. Panzi ni nkaho ushobora kuvuga hehe. Panzi ni mu Bukavu. Yego. Iri muri community Banda. Urabizi ko Bukavu yize na commune 3. Yego. Community Banda, Katutu na Bagira. Bazalendo bari Bagira. Yego. Bazalendo bari Kabare. Bazalendo bari Panzi. Mbese ndi kuvuga mu Mosho, Panzi buriya hose barahari. Yego. Noneho babahaye masa 28 babe bavuyemo. Kandi babandi b'abakongomani bababwiye ngo nimba mwebwe mutafite aho kujya muze muyipotishe ku bazalendo. Yego. Babahaye masa 18 yo kwirepotisha. Hatabaye ibyo uzumva ibintu bizaka. Nijoro muri ijoro iceye. Masasu menshi yavugiye ahantu hatandukanye mu mujyi wa Bukavu. Sinzi nimba wumvishe audio official ko twabivuze. Byagenze bite? Menshi cyane yavugiye mu mujyi wa Bukavu. Ni wazarenda ikirimo kwataka? Kugeza n'ubu ntabwo twamenye ko ari abazalendo cyangwa baciye. Wasanga nari M23 ariko yumvishe ubwoba. Byose birashoboka. Aha. Nuko uti rero nta cyoroshye muri ibyo byose birashoboka. Uti icyo nicyo abantu bagomba kumenya. Kuba itangazamakuru ryacecetse ni yihe opinion yawe urimo urabona washyira kuri iki kintu? Ngejo nahoze mbwira abantu ndavuga nti nkoka byaramwe iritangazamakuru riri international nta kintu turimo turaryigiraho riricecekeye, ariko basa nk'abagaragaje kote. Ubona ko ibi bintu nyine bisa nk'ibyateguwe n'imbaraga zidasanzwe. Muri rusange we n'iki wabivugaho?
biramenyerewe kuva Bunagana baracecetse kugeza aho bafatiye Goma urabyumva ariko mu gihe M23 iri gukora akazi yego bisa ngaho babakura mu mwobo bose bakavugira cyarimwe ariko nabyo nta kibazo kuko hari ibitangazamakuru bitongera kuvuga mu mujyi wa Goma cyangwa bitongera kuvuga mu gihugu cya Kongo yego mu minsi iri imbere. Biragaragara ko uyu munsi rwose uwitwa Muhoozi Kainerugaba yicaye Kinshasa ngo hagiye kuvugururwa amasezerano ya Operation Shujaa. Ibi nkawe nka Koromboka ubisesengura gute, ubibona gute? Ababagande muri rusange nicyo kintu ngira ngo tubwireho muri rusange, nyine tubwire ukuntu bibona n'urwo rugendo rw'uwo mugabo. Ibyo ngibyo birashoboka biterwa na nyungu Kongo yibona mu bice bya Ituri. Urabona bakabaye bakomeza gukorana? Urabona bakabaye bakomeza gukorana? Birashoboka ko bakomeza gufatanya kuko wasanga ari musaruro kuko ubona ko ADF nawe kivuga. Wasanga ari musaruro ibonetse. ADF isangaho ntabwo ikiboneka mu karere gace. Ubwo benshi bafatiwe mu rugamba abandi barapfuye. Bishobora kuba ibyo biganiro bishobora kuba bifite inyungu ku gihugu cya Kongo ndetse na Bugande. Yego. N'amakuru menshi cyane rero abakomeza kugenda avugwa, ni byinshi tuba dukomeza kugenda tugarukaho, ariko kandi nari ndi kumwe na Koromboka mu makuru agiye atandukanye. Koromboka rero ndagira ngo tubwire abantu ko twongeye kugaruka kandi mu mbaraga n'umuvuduko mushya, makuru menshi cyane abarimo aragenda dutangarizwa. Nabonye Felix Tshisekedi arimo aratanga ubutumwa avuga yuko Sud Kivu guverineri Jean Jacques ngo agomba mu minsi mike cyane kuba asubijwe ibiro bye mu mujyi wa Bukavu. Rwose kandi birumvikana. Nejo ushobora kumva ngo yasubiriyemo. Yego. Ayo yose rero ni amakuru tuba tugomba kugenda tugeza abantu, ni byinshi Koromboka tuba tugomba kugenda tubwira abantu. Koromboka rero reka mfate uyu mwanya nkushimire cyane ku bw'aka kanya n'amakuru menshi cyane uba urimo uragenda utugezaho. Murakoze cyane nawe kabisa. Rero bakunzi ba Shema Chronique, reka mbifurize kugubwa neza, reka mbifurize ko amahoro y'Imana akomeza kubana namwe mirimo itandukanye mugenda mukora. N'amakuru menshi cyane rero tugarukaho turebera hamwe twavuga tuti tugenda tuyabagezaho. Ibyo byose ni bimwe mu byo tugenda tubabwira. Murakoze, murakarama, Uwiteka Imana umugisha akomeze kubana namwe mirimo itandukanye mugenda mukora.